Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Banshan suciang uba kipat ba ki tip kum DJ Banshan. Uba deru unongshna ya kasur jengkem jong ka Phlim Borsing ula Pynbha wat la kipat ba ki layero ya ka jeng itnat ka Phlim Borsing Henry Haba ula depet ya ka Phlim Borsing ha State Central Library Shillong ukwa Banshna Pynbha Biang. Uba DJ Banshan ulawan banpet ya ka ni ka Phlim minta ka sngit sajan ka badai ka khatlai tri ubanai jelio ar hajar apun rio. Ha ka ni ka sngit ayo I ya ki pat ba ki balawan pet ya ka Phlim Borsing. DJ Banshan. Dia sunat mengipik ini Phlim Borsing ke sound ke music background. Baru sound mah. Pi dengan pi basna ya kene. Pi sukum doa. Kalau snow biang ni maduna lah ipik ini. Dang gon hiki so Biang ki dan balai dulu dari so sound bahaya tu ni kalau so tu ki detail tu dan mana bang Kwah dan tadi bayo le Biang lah le Biang tambah lah Biang Biang iki Biang ni kerja show ro pi le ma pi music background sound effect. Ki sound effect saya telah le iki de ya ki ngale tang music Tak music baik. Tega ai kerja itu pi ke Phlim kalau kumno baru lak kumno. Lingkong teka kadika way naka Phlim kaba hakari jungi balong kum kiwi effect se kilalong advance ha de ikiki la dream ha long maso kumen bu ba yo kalat nya tre biang bati hadir jong hatu Phlim kadam but lumba ka jing tre lang bat I kapen penhe pesan yang ngaru aka rukom sna music ngala kamnang susu ngala susu di jing duna ba biang bayu Lisbon. Ngamo kumba artis na modern dengan hadap dekat segmen bakau abang ayu Phlim Borsing but baru ki Phlim kansi ki bang Peit tang kan ka Phlim Borsing hi ka bakam tenat na baru na ki nomor kadika action film kena du ki shot da bikin baru ka best dengan kerpat di kira kupar la kupar ki bampat warna ka Phlim dengan kerpat ki sama Banshan na ka Borsing Pipat. Nah, ketika swimming kau mangan Peit Phlim kasih, kampat jupet Phlim kasih mana-mana. Tambah ya ketika Phlim pada nomor pangasat, ketika Phlim Borsing tengah so kemen mangan Peit. Masan ni aktor kalau syukur deh, kadang ki reaction di bahas misi, di bawah bayar show, di bayar ani kadang internet halas balak mi di saat jengwai nah kemen siapa benar-benar. Nah ya kesan show yang kena Phlim. Dan mi patu mah. Stay tuned. Lisbon. Thank you. Peit kene ka Phlim Borsing kalong kumba ngi ki trailer kalong kumtai sisa ka internet kene ka Phlim ko weru kalong ka ajing sneng bhama ka ha ka we ajing sneng mo sapang kene ka Phlim dei sapang politik ya sapang politik ma kumba ngi tip ni don kam ni pisa nadam don ka pisa ro ni pisa lang a abang idon pisaro kalong pisa lang ha enray ke syong hapiang nga kum naman don kam ka tanggatai mo kene ka Phlim gulong uta sa kaway pat kalong ba kala pher na kiwe kum ba pi yi kum mangitib yi ki kerot mo compare hi ki kerot dai we ba penkiu ya kene ka kerdan snap Phlim mo ne khalia jongi nya ya ro ya ki kerot kene ka Phlim sobhawan mon Peit nomor ba ka internet ngamnang suban keren kata nomor nga la excited pelat ya Peit kene ka Phlim ka internet adu kata segawan Peit nomor sedong ka la Biang la long ba kum di Phlim Bollywood nenegi South Indian ilong ta dei chu kum gi original movie ma ila compare nomor la Biang kata ka kom tre di conversation nagi ka tim ma di kene ka tim Borsing ta Singapura ban di ba pat wan ni kene Peit kene ka Phlim Lisbon. Ka Lisbon di piro